Бүгін СССР спордun ütölək мастера сақалартан бастық олимпийский чемпион Роман Дмитриев болохтан күрәміде 6 сыла. Олын 11 күнігері кетігінші 10 сыллаға бүтін Россия чулу спортсмені білдер государственный деятелі хүдірбетігер күні болар. Бүгін Роман Дмитриев атынан олимпийский әрелері өретер училищаға ақты линейка ұтылынна Маннык тәрәхін сыллата қаянда болуқтақ. Роман Дмитриев тұғынан бүгінгі көлөнеді спортсмен да білияқтақ тен ханаттан ұтылар. Әден тағынан бүгін үтіе кейі сырдығатын үйететіге кәкке тәрәхін болла. Грузиннар аныртык тустуны хәбилүләр. Аллах дибареста востолору кейета. Онно биллер биттере шой батек. Наговор выходит чемпион 20-х Олимпийских игр Роман Михайлович Дмитриев, заслуженный мастер спорта ден биллер биттере. Аллах дибарес анырык күшкә айхаллан, урыйдан бара тактыра туран калан. Анырык күшкә овация булбута. Хәдер бу Роман Михайлович برات أضربون زملاء أضربون جمن أنت قيم خا هندا شيء كشتا هنا ريال كما ونا أنرك شيء يوري اشتراكتان قهنا مريلات شو كيم بتا